LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى وإن الذين تبتين بين آمنوا قمدين بي والذين ابن هادوا اليهود به والنصارى ابن النصارى كوبه والصابئين عندنا فد ويتين صابئين من آمن كلا أنكم دين بالله الله أن إديدو في الديج واليوم الآخر إن يلان السكتين وعمل أقول صالحا قل مؤيه ويفلهم نودني بأجرهم جد مأمن عند ربهم كجوم مأمن ولا خوف عليهم كل الونيتاء دو مأمن يلان درنغل ولا هم وانا كم يحزنون ونكو سنويتو. ولو آية تدلو إمام مجاهد رحمه الله كم إمام السدي عليه رحمة الله ماكي ونك وني سبو تبقى الآية ونيند غوري أولو صحابة جو تدلو وني سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني بأنهم بريونو ديناجي ستوي هوري الله سبحانه وتعالى هور دينويبه أن لانو عليه الصلاة والسلام بناتي إسلام بجوكي لانو عليه الصلاة والسلام بفئني هوري كادو دين الإسلام. yande gore kamɓe salmanul farisi radiyallahu anhu eɓe jantano nelaɗo alayhi salatu wassalam fi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe wonduno e mum e dinaji ɗiɓe jokkuno ɗin ka arande laawol eɓe janto fiɓen ko juulayno e fiɓen ko horayno e fiɓen ko waɗayno piiji ɗi tawata ko piiji moƴƴi e dewe ɓe landiti noon nelaɗo alayhi salatu wassalam ko honno alhaali ɓen ɗon on woni no allahu subhanahu wa ta'ala ɗettitirta. ɓe wona yimɓe ɓe tawata allahu subhanahu wa ta'ala yoɓoyeyɓe joddi konko ɓe golli ɗon kama dama feppodirali e nder qur'anare feppodirali e sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu tabaraka wa ta'ala lettoyay ɓen ɗon ɓa kamɓe salmanul farisi ɓe landike ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu tabaraka wa ta'ala o tippini oɗo aya tedduɗo o wi inna alladhina tabitino ɓen amanu gomɗinɓe. إمام ابن كثير بماكي المراد بالذين آمنوا هنا كأمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى كم مفتي نوتي دين نلادو عليه الصلاة والسلام ونيم بقمدين ببن إدادو مفتي جابوا بكادو الإسلام بإيوتي باو نلادو عليه الصلاة والسلام. والذين ابن هادوا اليهودابه بيدو اليهودابه إذن أني كبيدو يمبي بتوتا كو الذين آمنوا بموسى واتبعوا شريعته كبنكم للنبي النبي موسى عليه الصلاة والسلام بجوك الشريعة النبي موسى. والنصارى بيدو النصارى كومه وني الذين آمنوا بعيسى واتبعوا شريعته قمن بأن بعيسى بن
jokki sharia annabi Isa on ɓe maaki wo ko addi ha mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam summu billadina amanu ɓe noddira wonde ko ɓe gomɗinɓe wo ko li shiddati imanihim wa iqanihim ay li annahum amanu jamia al anbiya'i bimana ko sabanede mattawde kamɓe ɓeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tiiɗi gomɗal e pellital e sabu tawde amanu bi jamii l anbiya'i wal mursalin ɓe gomɗini kadi dendanagal nelaɓe ɓen ɓe fop maɓɓe e dendanagal annabaɓen wama farraqu baynahum ɓe sendidirali hakkundaji maɓɓe o ko sabu ɗum addi ha allahu wiɓe ɗo alladina amanu walladina haadu amma ɓeɗo alyahudaɓe sababu tasmiyatihim bi hadha l ismi ko addi ha ɓe noddira ndeɗo inde ulama'u ɓe maaki ko imma gotel e piiji ɗiɗi ko imma sabu tawde oɗo bimana haadu min alhawdati ay alhawda bimana almawadda aw attahawud wa huwa tawba sabanede ma tawde oɗo kalima si darama tawete ishtiqaq makko on ko gotel e piiji ɗiɗi ko imma o iwa min alhawdati wa huwa almawadda wa hiya almawadda ma o yalta e min attahawud wa huwa tawba ka qawli Musa alayhi salatu wassalam inna hudna ilayk ay inna tubna ilayk wi woko sabu ɗum ɗo ɓe wira haadu alyahudaɓe ɓe maki wo hunde ɗimmere nden e konguɗi karmo koɓɓen ko addi ha ɓe wira haadu woko lintisabihim ila yahuza sabanede ma dambitagol maɓɓe oɗo geɗal jo annabi yaqub maketenoɗo yahuza woko sabu ɗum addi ha ɓe inna alyahud idan ko gotel ɗiɗo piiji ɗiɗi woni sabu noddirede maɓɓe alyahud joni noon kamɓe alyahudaɓen kala neɗɗo e maɓɓe ɗi mana ko wiyete e maɓɓe alyahudaɓe fewunoɓen ko gomɗinnoɓe annabi Musa ɓe alayhi salatu wassalam e zaman annabi Musa ɓe jokki ɓe gollitiri tawrata on ha annabi Isa hewti ko ɓen ɗon ɓe terti ɗum ɗon ɓe gomɗini annabi Isa si tawi hawri ɓe tertanoki ɗum ɗon haray ɓen ɗon e hoore maɓɓe ɓe kontatake gomɗinɓe annabi Musa alayhi salatu wassalam ko ɓe konteteɓe wonde ko ɓe heferaɓe yedduɓe allahu tabaraka wa taala amma annasara sababu tasmiyatihim bi hadha al ism ko addi ha ɓe noddira ndeɗo inde ulama'u ɓe maaki ko gotel e piiji ɗiɗi hunde aranere ɗen wokoli e sababi annahum kanu yatanasaruna fima baynahum sabu ko ɓe laatino ko hiɓe wallodirayno e hakkundaji maɓɓe e si tawi hawri ɓe noddama ɓe wallitoto ko annabi Isa alayhi salatu wassalam noddunoɓe komɓe maaki man ansari ila llah qalu nahnu ansarullah o ko sabu ɗum addi ha ɓe noddira annasara e yogay karmo koɓɓe maaki wo sabu ko addi ha ɓe noddira annasara ko li sababi annahum nazalu fi qaryatin tusamma nasira wo ko sabanede maɓɓe arnoɓe weeri e saare goo nde tawata ko nodditirtende nasira ko ɗum addi ha ɓe wiya annasara wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam e kamɓe kadi hoore maɓɓe ko innete annasarankoɓe gomɗinnoɓe ɓe tata nafayɓe gomɗal maɓɓe ngal ko ɓen jokkunoɓe annabi Isa ɓe gomɗini annabi Isa ɓe jokki sharia maɓɓe on ha nelaɗo alayhi salatu wassalamu nela ɓe tirti sharia annabi Isa on ɓe jokki sharia nelaɗo alayhi salatu wassalam si ɗum woopi nelal nelaɗo on tawiɓe ɓe tertaki konko ɓe woni e ɗum aray ko ɓe yimɓe ɓe tata ko kuffar ko heferaɓe ɓe kontatake yimɓe l'islam few wasabi'ina e ndeɗo fedde nde tawata ko wiyetende sabi'in ulama o ɓe addi konguɗi ɗuɗuɗi fi ndeɗo fedde woɓɓe e maɓɓe ɓe maaki wona imam mujahid e sa'id ibn jubair wonde assabi'ina ko qawmun bayna almajus walyahud wannasara walaysa lahum dinun ɓe maaki ko yimɓe ɓe tawata ko wonɓe hakkunde majusiyankoɓɓen e alyahudankoɓɓen e annasarankoɓɓen kamɓe noon ɓe ala diina o ko ɓeɗo innete assabi'ina
bimana ko yimɓe ɓe andanɗa hoorema e sharia tippaki e hoore maɓɓe kamɓe bimana tawi ta'yinan ko sappagol ɓe kamɓe tigi e hoore maɓɓe annabajo on tako e maɓɓe iwri ɓe maki ko ɓeɗo laysa lahum din bimana ɓe jaɓali jokkude diina hayya wota kamɓe tumɓe yeyiɓe woni feere kamɓe ɓe maki ko ɓeɗo innete assabi'in. imamu dhihak kamɓe ɓe maki assabi'ina ko firqatun min ahli alkitabe yaqra'una zabur ɓe maki ko innete assabi'in ko fedde gojiyande ahlul kitab ɓen ɗon kamɓe ko ɓe jangata ko zabura Dawud nde deftere tippinano nde hoore nabiyullahi Dawud alayhi salatu wassalam. o sabu ɗum waɗi ha si tawi imam Abu Hanifa kamɓe e Ishaqa ibnu Rahaway kamɓe ka mazhabuji maɓɓe ɓe jaɓi wonde ɓeɗo assabi'in si ɓe hirsi kirse maɓɓe ɗen no dago kadhalika sonnajo maɓɓe kadi no sella ɗettugol mo jomba wonande neɗɗanke mo tata ko julɗo wo sabu tawde ko firqatun min ahli alkitabi yaqra'una az-zabur. Allah tabaraka wa ta'ala wiono alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum wal muhsanat min almu'minin. ɗiɗo fof ko piiji ɗi tawata no Allah tabaraka wa ta'ala sendiri ɗi noon kamɓe ɓe faami wonde haray ɓeɗo no sella jombugol sonnajo maɓɓe no sella kirse maɓɓe ɗen ka ñaame wonande neɗɗanke julɗo. imamu al-Hasan al-Basri rahimahullah kamɓe ɓe maki as-sabi'ina ɓe maki ko wiyete as-sabi'ina ko qawmun ya'buduna al-mala'ika ko yimɓe ɓe tata ko rewayɓe malaikaɓe ɓen ko ɓen innete as-sabi'una. Fakhruddin ar-Razi ka tafsirul kabir maɓɓe kamɓe ɓe maki as-sabi'una ko qawmun ya'buduna al-kawakiba ay an-nujum ko yimɓe ɓe tata ko rewayɓe koode ɗen. wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗiɗo feddeji fu majji foti ko ɓeɗo gomɗinɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ma ko ɓeɗo al-yahudaɓe ma ko ɓeɗo an-nasarankoɓe ma ko ɓeɗo sabi'inaɓe man amana billah kala e maɓɓe gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓi Allah tabaraka wa ta'ala o jaɓi diina Allahu ka woni kaɗo diina l'islam wal yawmil akhir e ñalande sakkitine nden ɗo aya on no ɓangina piiji ɗiɗi. hunde aranere nden al yahudu e an nasara yahudiyankoɓe wonnoɓɓen e zamana annabi Musa nelal annabi Isa ngal tawali ɓe madama ɓe gomɗini annabi Musa ɓe jokki sharia annabi Musa on tawi annabi Isa ka nelete har ɓe mayino ɓeɗo ko yimɓe ɓe tata la shakka Allah tabaraka wa ta'ala nadoyaɓe aljanna bi iznihi. annasarankoɓe wonnoɓe e zaman annabi Isa ɓen ɓe gomɗini annabi Isa ɓe jokki linjila tawi nelal nelaɗo on hewtitaki ɓe maayi ɓeɗo kadi la shakka bi idnillahi Allahu nadoyaɓe aljanna. Jon noon ɓeɗo sabi'inaɓe wala budda lahum kamɓe ma ɓe gomɗina kamɓe hoore maɓɓe Allah tabaraka wa ta'ala ɓe gomɗina nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe gomɗina dendanangal ko lamdako o wi ɗiɗo feddeji kala e maɓɓe worɓe ɗum gomɗini Allah tabaraka wa ta'ala gomɗini ñalande sakkitine nden wa amila saliha on tigi golli golle moƴƴe gasa noon goɗɗo inna ɗo Allahu wi tumman amana billahi o innali wal malaika wal kutub wan nabiyyin waɗi noon man amana billah sa yi nokkeli hewɗi Allahu raɓɓinɗin to innugol man amana billahi wal yawmil akhir sabanede ma tawde kala gomɗinɗo ɗiɗo piiji ɗiɗi la shakka o gomɗina ɗiya hedditiɗi e arkanul iman. masalan man amana billahi kala gomɗinɗo Allah tabaraka wa ta'ala si tawi hawri pellet a gomɗinay Allahu la shakka haray ko ma gonginama. idan si tawi o neli nelaɗo o wi on ko nelaɗo andi si a gonginay mo kanko Allahu ko ma gongina on non nelaɗo. kadalika si o tippini defte o wi ko defte makko si a gomɗinaymo gonginama ko ma gonginaɗen non defte. malaikaɓe ɓe o yewti fi mum ɓe madama kanko janti hiɓe wooda ko ma gomɗinaɓen non kadi koddori on wa hakada. idan ko ɗum waɗi si tawi o nde o raɓɓinɗin to yewta man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan on tigi golli golle moƴƴe ay golle de tata ko shar'inaɗe o gollirano ɗe shar'inirano falahum ɓen ɗon no wodani ɓe ajruhum joddi maɓɓe nin inda rabbihim ka joni maɓɓe wala khawfun alayhim
kulol wonoyta e dow maɓɓe e kulaleji ɗi ñalande dargal ton wala hum wona kamɓe yahzanuna woni ko sunoyto e hoore ko laawinoɓe kon e ɗiɗo ngaluji gurdan aduna e cuɗareji mum o wi wa id akhadna andite tuma nde min nanguno min jogiti mithaqakum ahdi mondin onon ɓeeɗo e bani israila yankoɓe wa rafa'na min ɓanti fawqakum sengo dow mon attura fello ngon ay attur bi mana aljabal ɓe wi hudu nange jogitoɗon ma ataynakum ko min addani on ɗo be quwwatin nangiron ɗum kadi soobe e tinnare wadhkuru jangon jantoɗon ma fihi konko woni nder ton la'allakum fi onon tattaqun yon hulu allahu tabaraka wa taala rentoɗon e ko harmini kon e dow mon waɗon ko o yamiri on kon kanko allahu tabaraka wa taala e ɗum ɗo ko hunde nde tawata allahu tabaraka wa taala no andintinneɓe oɗum oɗo karmo kojo tedduɗo imamu suddiɓe maaki wonde nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam arduno e ɗeɗo alluje ka tawrata o windi non ɓe fewtiniɗe ɓeɗo alyahudaɓe kamɓe alyahudankoɓɓen ɓe daariɗe kamɓe bani israila yankoɓɓen ɓe daari shariaji ɗin ton ha ɓe wi e ka tigi tigi ɗiɗo shariaji no satti minen mi wawata jebbilanade ɗiɗo shariaji mi wawata ɗi gollitirde ɓe dari ke ɓe rutti deftere allahu tabaraka wa taala nden kamɓe imamu suddiɓe maaki allahu on o ɓori fello ngon ha gasi o towningo sengo dow maɓɓe kanko allahu tabaraka wa taala wona allahu wirno wa id nataqna aljabala fawqahum ka annahu dhulla kanko allahu wi andi to tumande men ɓoruno fello ngon men ɓanti ko sengo dow maɓɓe tawi sa yingo a sikka e ɗowdi woni ko ɓe ɗowdinirana e kanko allahu ɓa o ɓanti fello ngon e dow maɓɓe ha gasi o wi hudu ma ataynakum oɗo kermokojo tedduɗo woni imamul hasan albasri ɓe maki ma ataynakum bi mana ay attawrat ndeɗo deftere tawrata allahu ɓa ɓanti fello ngon e dow maɓɓe ha gasi o wiɓe yoɓe nangu imamu soddiɓe maki woɓe uggini kamɓe alyahuda ɓen ha ɓaɓe ugginike ɓe eti ha feccere tinde maɓɓe nden memi leydi ndin feccere heddinde nden memali ɓe mana tawi ɓe aali hiɓe tiggiti guite maɓɓe goo yitere maɓɓe goo no fewti dow no darde fello ngon hoore maɓɓe nden tinde goo e yitere goo no sujji ka leydi ɓe woni ɗon ha ɓe inni sami'na men nani on sati allahu tabaraka wa taala itti fello ngon o tippinigo ha gasi wontoy ɗon ɓe inni wa asayna me yeddi ɓe darti ɓe wi ha ɓe inni sa yii ɓe sujjirani noon allahu on kanko allahu o ɓanti lette ɗen e dow maɓɓe wo pellete ala sujudu welowo mo hewti on ɗon sujudu ko ɗum waɗi ha hande koni ɓe sujjirta kamɓel yawdaɓe wugginagol waɗani ta sengoɗo on no memi lendi ɗo on no fewti dow ga tawi ɓe humpitigoni feƴƴude dow ga ɓe humpitigoni feƴƴude ka leydi o wi hudu jogitema ataynakum koko min addani on imamul hasan ɓe maki e attawrat bi quwwatin abul aliya e rabi' ibn anas ɓe maki ay bi ta'a jogitoron ɗum ɗoftare imam mujahid ɓe maki bil amali bima fihi gollirgol ko woni ton kon wadhkuru ma fihi jantoɗon konko woni nder ton abul aliya ɓe maki waqra'u ma fihi wa'malu bihi ay jangon ko woni kon ka tawrata gollitiron ɗum la'allakum fi onon tattaqun yon hulu allahu tabaraka wa taala rentoɗon e haɗiyoje makko ɗen gollo yamiroje makko ɗen o wi summa yeeso ɗum ɗo fuu ɓawo men ɓantude fello ngon ha gasi min ittango sengo dow mon mi wallina tawallaytum huccituɗon min ba'di dhalika ɓawo ɗum ɗuuri ɗon hande kadi sali ɗon golliterde deftere nden jokkuɗon keferagu mon ngu jogitino ɗon o wi falawla fadlullahi alaykum si wonano ɓural allahu tabaraka wa taala ngal o waɗuno e dow moɗon wa rahmatuhu e yurmede makko kanko allahu nde o yurma on lakuntum mi woni dey pellet on laatotono min alkhasirin jiyaɓe e ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko yimɓe hayroɓe mi mana si wonano allahu tabaraka wa taala teddinde on no e si wonano o yurminde on kanko allahu o halkayno on onon e hoore mon
laatoɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe hayruɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe perduɓe ko ɗum wannintini ɓe yeeso ɗo o wi wala qad mi wondide gomɗi alimtum on andino alladina ɓen atadaw jaggitunoɓe minkum e mon onon bani israila yankoɓɓen fi sabati nangoygol liƴƴi e asewere nden fa qulna lahum mi wi'ani ɓe kunu laate qiradatan baaɗi khasi'in ɗi tawata ko jaasinaɗi kanko tabaraka wa taala o andintini ɓe ɗum ɗo ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko alladina atadaw fi sabat ko yimɓe bani israila yankoɓe laatinoɓɓen fi zamani Dawud alayhi salatu wassalam e zaman annabi Dawud alayhi salatu wassalam on Abdullah ibn Abbas ɓe jantori noon kañumma e imamu Suddi ibn Abbas ɓe make radiyallahu anhuma wonde e zaman annabi Dawud alayhi salatu wassalam ɓeɗo bani israila yankoɓe ɓe wuriduno e mum allahu o yamirno annabi Dawud yo annabi Dawuda weeɓi tamɓe ɓe mana ɓe suɓo ñallal ngal tawata ko ñallal ngal ɓe teddinta allahu ɓe mawninamo e mum ñallal ngal tawata ko ñallal teddungal ka maɓɓe annabajo allahu on suɓaniɓe e jumare nden kamɓe annabi Dawud ɓe maki suɓe juma on ɗettol ngal ɗon ñallal ko ñallal teddungal ka allahu tabaraka wa taala alyahuda ɓen ma bani israila yankoɓe wurnoɓe on ɗon zaman ɓe tewi pas ɓe lundi annabajo ɓe ni kamɓe ɓe jaɓa ɗum ɗo fewu noon jumare nden ɓe wakkilaki ɓe wi ko ɓe wakkili koye asewe on o par ce que kamɓe e wi'i maɓɓe allahu on fewdo o tagayno asama uji ɗin e leyɗe ɗen o fuɗɗi e alati on o ari ha e juma on o gayni tawi o ronki o fowti e alati on ɓeni idan koye alati on e asewe on kamɓe kadi koye asewe on woni ko ɓe ɗettata ngal ɗon ñallal ɓe mawninalngal ko an noon koye ngal ɗon allahu on fowti ɓe poɗodiri annabajo on ha ɓe jaɓali ɓe lundimo kanko annabajo on nelaɗo allahu tabaraka wa taala on allahu subhanahu wa taala wi annabi Dawud joni jaɓanen ɓe ko ɓe wi ko yewmu sabat kono noon ko ñallal ngal mi jarribotoɓe e mum o wi joni eɓe andirano moƴƴa kamɓe ɓen ɗo yimɓe ko yimɓe ɓe tata ko yimɓe aynaynoɓe e ngoɗo maayo ɓe nanga liƴƴi e maayo ngo moƴƴa ko yimɓe ɓe tawata ko nangaynoɓe liƴƴi jikkininoɓe nangugol liƴƴi moƴƴa allahu subhanahu wa taala o wiɓe joni haray e ngal ɗo ñallal ngal ɓe suuɓi mawningol mo kanko allahu e mum ñallal ngal ɓe teddinigal haray nayoɓe nangoye liƴƴi e ngal ɗo ñallal few ɓe ñanden on hay goto e maɓɓe nangoyta liƴƴi tawi ɓe hoɗi e saare nde tawata ko qaryatun kanat hadirata al bahr ko saare nde tawata imamu Suddi ɓe maki ko nde wiyeteno ko qaryatu ayla kayre nden ɗon saare o nden allahu tabaraka wa taala janti fi mum o wi wasalhum ani l qaryati allati kanat hadirata al bahr lanɗo ɓeɗo bani israila yankoɓe habar fi qissa ko feƴƴuno e ndeɗo saare nde tawata ko saare wonnode ka takko baharu saare nden no wiye madinatu ayla kamɓe ɓeɗo e bani israila yankoɓe maɓe haɗama joni ɓe harminanama few wonde wata ɓe nangol liƴƴi e asewere nden allahu tabaraka wa taala jarribiɓe noon oɗo waɗi si o wi id yaduna fi sabti is tatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yasbituna la tatihim ɓe mana tawi ñande asewe o ñande ɓe wiyanen few wonde ɓe nangata liƴƴi Ibn Abbas ɓe maki o yeyi liƴƴi ɗin no arataɗi ɗuuɗi ha kanɗi tigui ɗi sakito ka pencen ta sa nangi jungo ta naɓi jungo ma ngo a nangay hakke ko ɗi ɗuuɗi ko a ton jina e waɗugol doliwal a ton jina e bugagol file siɗa faala ko jungo ma ngon nangirta liƴƴi ɗi ayi is tatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a ɗi aray ta ko ɗi ɗuuɗuɗi o wi wa yawma la yasbituna la tatihim ɗiya ñalaɗe luttuɗe gila e dimanche on ha e vendredi on ay gila e alati on ha hewta e jumare nden ɗon hiɓe newnanayo ɓe nangoye kono si ɓe ari ɓe yiyata liƴƴi few ɓe jiɓoto andude ko honɗum waɗi yaari non ha o ñande goore neɗɗo goto e maɓɓe no ɗon kanko o ari o asini foosewol o ari o tuggingol ka maayo ɓawo asingol o woɗɗinoygol seeɗa ari o ɗetti fileji makko ɗin tawi o aray
o waɗa hakkunde foosewol ngol e maayo ngon. Si tawi ari e asewere nde ndiyam ɗam ari maayo ngon heewi liƴƴi, ndiyam ɗam feƴƴinora liƴƴi ɗin yaha e foosewol ngol o asigol. On saati o ɗetta fileji makko ɗin o haɓɓaki san o waɗa hakkunde maayo ngon kañum ma e foosewol ngol. O acca ɗon kadi haa e dimension na dey e asewe o acca haa e alati on ta ndiyam ɗam hoti liƴƴi ɗin heddike wara hoccaɗi o yaha. O warri noon tawi o ara joni o defa liƴƴi kawtalɓe makko ɓen liƴƴi ɗin uura ɓe kamɓe ɓe andi fewn ɗo liƴƴi ala heɓade ɓe jiɓo ande ko on to ɗiwata. ɓe ari ɓe landimo o sifaniɓe no o gerdata noon kamɓe kadi ɓe watti gerdude noon yaari noon ha allahu subhanahu wa ta'ala e o jarribiɓe o hawjali e maɓɓe wan noon tawi ko noon alhaali woni ardude ɓe nangira noon karmo koɓe maɓɓe ɓe wiɓe ha darton no on ɗon nangirde ɗo ni allahu on no haɗi ɗum ɗo ɓe ndi menen na e asewe men woni nangude de koye alati men woni nangude ko an faami koye asewe men woni nangude menen men bannayi woni asewe men nanga e alati allah on ko wi ko ta nangue e asewe yaari ni ha abdoullah ibne abbasin ɓe maaki wo yehi ha tawi hande kadi loori mo kala e maɓɓe watti wadde ɗum ɗon ɓe watti nangude liƴƴi ɗin ɓe nangira ɗi noon ɓe yaha ɓe yeeya ka maakite on saati ɓe woni feddeji ndan feddeji tati fedde goo ɓe wi kamɓe ɓe nangayde o par ce que ko ɓe woni wadde ɗon kon na noon dey allahu o wiiri allahu ko wi ko ta ɓe nangu e asewe kamɓe noon ko ɓe woni nangude koye alati fedde goo wi ha wota on nangu acce ɓen ɗo woni haɗayɓe fedde goo wi menen min haɗataɓe ɓaɓe feeta ɓe andani hoore maɓɓe ɗin ɗo ko nangugol liƴƴi ni ɓe jokku ɗon ha ñande ɓe halki ko ɗum allah tabaraka wa taala o janti fi mum nde ɓeya yimɓe ɓe tawata kamɓe ɓe waɗali ɓen ɓe haɗata ɓe felno waɗayɓe ɓen ɓe wi ɓe lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban alima qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun ɓe wi onon ko fii honɗum wajantoɗo yimɓe ɓe tata allah subhanahu wa ta'ala halkayɓe ko wannon ɓeɗo ko tewunte ɓe woni warrude ɓe andani hoore maɓɓen ɗo ko ɗum jomi maɓɓe aɗi ɓeɗa wiɓe ha menen komi woni warude ɗum ko gantinagol ittugol ganto ka joomi moɗon tawonu meɗen andi men sali keɓe wajade e fii kadi no gasa si min waji keɓe ɓe rentoto nde lette ɗe garno allahu subhanahu wa ta'ala halkiɓe e o dandi ɓeɗo ɓe tata ko haɗaynoɓe bone o no woodi yimɓe goo wiyeɓe wo allah on halkuno ɓeɗa ɓe tawata ɓe alano e haɗude cheikh usamin ɓe maki wowlugol ɗum ɗon ko qawlun yahtaju ila dalil ɓe maki sa wowli ɗum harayɗa landa dalil adda ka deftere allahu maka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam o ko wan noon allahu ko jantani en ko alhaali ɓeɗo yimɓe ɓe tata ɓe jaggiti ko ɓen o halki jon noon ɓeɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wi fa qulna lahum min wi'ani ɓe kunu laate qiradatan baaɗi khasi'in baaɗi ɗi tawata ko jasinaɗi ayi ɓe maki wo ɓe ari ɓe ɓaɓe on bitike ka cuuɗi maɓɓe ha gasi par ce que nde ɓe yeddotirno ha kamɓe ɓeɗo gomɗinɓe ɓen saliɓe ɓen e yawgol ngol nangoya liƴƴi ɗin ɓe halduno joni yoɓe sendu saare nden ɓe fecci saare nden ɓe sendi nde few ɓe waɗi maadi molanadi ɓe waɗi dambugal ɓe yaɓen nangaynoɓe liƴƴi ɓe woniri feere ɓe yaɓen ɓe nangatano liƴƴi ɗin haɗayɓe ɓen kamɓe kadi ɓe woniri feere ɓe woni ɗon noon ha allahu subhanahu wa ta'ala ɓaɓeɗa nangaynoɓe liƴƴi ɓe naati ka cuuɗi maɓɓe ɓe fermitike ha gasi kanko allahu o wi fa qulna lahum mi wiyani ɓe kunu laate qiradatan baaɗi khasi'in baaɗi ɗi tawata ko baaɗi mi mana jasinaɗe imam mujahid kamɓe ɓe maki ɗo wo laate baaɗi o yani ɓerɗe monɗe yo wontu ɓerɗe baaɗi ɓe maki kono kamɓe hoore maɓɓe wonde ɓe waylano ka ɓe waɗa baaɗi no imam ibne kasir ɓe maki fa hada qawlun gharib ɗo ko konngol ngol tawata ko konngol kiɗɗol ngol tata ngol wata yaadude e siyaqa aya waɗi joomi meɗe wiino qul a unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan inda allah ko man la'anahu llah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum alqiradata walkhanazira wa abada taghut inan abdullah ibne abbasin ɓe maaki ɓeɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wannoɓe baaɗi sendi ɓe o wayli ɓe o waɗi ɓe baaɗi tigi 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 karmo koɓe go maaki wo ɗetti sukaɓe ɓen o waɗi baaɗi o ɗetti mawɓen o waɗi koseji
فجعل الشبان قردة وجعل الشيوخ خنازير. الله ودتي سكاب بن ودي باني ودتي مو بن ودي بن دون كوسيجي jonnon alhaali maɓɓe o woni ren ɗin koseji ɗon e ɗin ɗon mbaaɗi e allahu tabaraka wa taala waylunoɓe waɗi ibne abbas ɓe maaki ɓaɓe waylike ɓe woniri noon ɓe wurano ɓuri balɗe tati tawi ɓe halkike wo kala yimɓe ɓe allahu subhanahu wa taala halki o waɗi ɓe yimɓe ɓe tata ɓe o wayli o waɗi ɓe kulle ɓe wurata ɓuri balɗe tati ka hoore leydi wan noon kulle ɗen tigi 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 jeɗen wurayɗe ɗen heɓa ɓiɓɓe ɗen ɗon o tagino wo kala man neɗɗo mo allahu on wayli o waɗi mo kulli ngin kulli ɗon lam yakul ngi ñamata walam yashrab ngi yarata walam yansal ngi jibinta ngi heɓata ɓiɓɓe few ɓe maaki walam yashu aw walam yashi fawqa salasati ayyam ngi wurata kadi ɓuri balɗe tati ɓeɗo ɓe halki e qiradatan baɗi khasi'in imam abul aliya ɓe maaki khasi'ina on ko fana ko azillatan sagirin allahu wi faja'alnaha min waɗi oɗo halakuye mo min halkiri ɓeɗo nakalan yagginirɗum lima bayna yadayha wa ma khalfaha ibne abbasin ɓe maki lima bayna yadayha min alqura wa ma khalfaha min alqura ɓe mana min waɗi ɗum ɗo yagginirɗum wonande wonɓe yeeso maɓɓe ɓen e caye e wonɓe ɓaawo maɓɓe ɓen e caye ɓeɗo yo waaji to anda si min haɗi wona ko memete wa maw'idatan min waɗi ɗum kadi waaju lilmuttaqin wonande ɓeɗo huleɓe allahu subhanahu wa taala hoɓɓe goo wi faja'alnaha nakalan min waɗi ɗum yagginirɗum lima bayna yadayha bimana ɓen aditinoɓe ɓe ay min alzamani min al azminati almutaqaddima zamanuji yewtuɗi ɓe tata jangino fi alhaali maɓɓe on wonoyayno ka defte arane womin waɗi ɗum ɗo yagginirɗum wonande ɓen wama khalfaha e ɓen arteɓe ɓaawo maɓɓe ɗo woni sifa meɗen enen wa maw'idatan lilmuttaqin min waɗi ɗum kadi waaju molanaɗo wonande ɓeɗo huleɓe allah subhanahu wa taala o wi wa ida qala musa janto deytumane annabi musa ɓe ma kanno li qawmihi yimɓe maɓɓe ɓen ɓe maki inna allaha allahu on ya'murukum himo yamira on an tadbahu nde hirsoton baqaratan nagge qalu ɓe wi atattakhiduna e musa a jogitoto men husuwan yimɓe ɓe tata ko yimɓe ɓe watta jalnore qala annabi musa ɓe maki a'udhu billah miɗo molora allahu on an akuna nde mi latoto min aljahilin jiyaɗo e ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko yimɓe majjuɓe abdullah ibne abbasin radiallahu anhuma kamɓe oɗo ubaydatu salmani e muhammad ibne sirin imamu suddi e ko nandi e sifa maɓɓe min ulama'i tafsir ɓe maki wo ko addi fiyake ɗum ɗo ha annabi musa alayhi salatu wassalam waddidi e bani israila yankoɓɓen ɗum woko e zaman maɓɓe neɗɗo goto no jiyano toon kamɓe bani israila yankoɓɓen neɗɗo mo allahu arsiki jawdi molanandi arsike makko on tawno yaaji moƴƴat kono allahu on jarribori mo o jiidotako e ɓaali ɓiɓɓe few mo wonduno noon e ɓiɗɗo koto makko on ɓiɗɗo koto makko mo wonduno e mum ɗon on ɗon daari tawi bappa makko no mari jawdi moƴƴa o wari bappa makko o ɗetti fure maɓɓe on o yehi o wallini e dambugal hoɓɓe goo ɓa weeti bimbi on saati siɓɓe maɓɓe ɓen ari inni ko ɓen ɗon woni ko wari on ɗon neɗɗo ɗon ko maɓe yoɓa diya makko wannon fure on kaka dambugal maɓɓe tawa ɓe puuɗodiri ɗon hattirde puuɗodirgol yehi ha fayda ɓe ɓatti kamɓe tigi hoore maɓɓe nde ɓe warinirta yogaɓe e maɓɓe ɓe tata ko marɓe haqqille ɓen ɓe inni wata alhaali on naɓuɓe ha toon hiɓe wuuridi annabajo allahu tabaraka wa taala nelaɗo allahu ɓe ya haali ɓe weeɓitana mo alhaali on o wooda ko yewti e fifiyake o imamu suddi kamɓe ɓe maaki wo on suka ɗo mbawa wondi e bappa makko no marno ɓiɗɗo sonnajo o ari o tawi bappa makko o inni yoɓe resinmo on ɗon ɓiɗɗo maɓɓe jiwo ɓe salimo resinde o daari o tawi ɗum ɗo mettimo o wi o wara e bappa makko o hendo mbuuɗi maɓɓe ni o jomba jiwo maɓɓe on diya maɓɓe on kadi si yoɓama o ñaama o wacci ha seteɓe goo ari ɓe mana ɓe tata ko yeeyayɓe ɗa ɓe ŋewti ari o tawi bappa makko inni a yo bappa makko wallu mo yandi ɓa kamɓe ɓe ɓe mari jawdi ɓe yaa ɓe ɗowtamo ɓe wonanamo garanti o ɗettoya marchandise ji ɓen ɗon nin o yeeyita après o yoɓaɗi kamɓe si ɓe wonanimo garanti joni ɓen ɗon ɓe jaɓay ɗum ɗon on sati bappa makko
ɓe acci ha jemma ɓeni joni ɓe yaadde makko ha e laawol o wari ɓe ma o wari ɓe wacci fure maɓɓe on ton arti o waali a warti o waali ke weeti bimbi o immi kisan ari ka galle o famintini mo arde landagol fi alhaali bappa makko o are ɓenni a bappa makko ala ɗo on tuma o yiltiti o yaari hedde ka ɓe yaseteɓe on no to wari o tawi ɓenɗon noon seteɓe no dari e hoore fure bappa makko on o ari o wiɓe ko kamɓe wari bappa makko donc ma ɓe yoɓa diya maɓɓe o ɓe poɗodiri ɗon noon ha alhaali on tiiɗi ɓe ari ɓe tawi annabi Musa alayhi salatu wassalam ɓe fillani annabi Musa ko ɗum allahu wi wa ida qala Musa janto nde annabi Musa ma kanno li qawmihi yimɓe maɓɓe ɓen e maki inna allaha yamurukum allahu on no yamira on an tadbahu nde hirsoton baqaratan nagge allahu yamiri annabi Musa e annabi Musa ma kamɓe yoɓe ɗaɓɓu nagge ɓe hirsange si ɓe hirsi ngen ɗon nagge ɓe ɗetta goɗɗuge nagge ngen ɓe tappira fure on allahu on immina fure on ha gasa o wurita yeru ɗum ɗon o sappo neɗɗo warɗo mo on o waalito kadi ka o maayi ɗum kono annabi Musa makani ɓe ɗum hakke ko tawi kon gomɗal maɓɓe ngal no fanɗi ɓe huti annabajo on ɓe wiya tattakhiduna huzwa anga jogitoto men jalnori anga yi ha hande neɗɗo mayɗo no wurita qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin ɓe maki miɗo molo allahu nde mi laatoto e ɓeɗo yimɓe majjuɓe qalu ɓe wi ud'u lana awa torano min rabbaka joomi maɗa ɓe nali de rabbana yubayyin lana yo o ɓanginan min ma hiya ko honge woni ngen ɗon nagge ayi yushaddiduna ala anfusihim fa shaddada allahu alayhim wan noon si ɓe jaɓuno tun nagge ɓe hirsoyi ɗon ko ismu nakirari nge ɓe hirsi wo kono ɓe dari e wiwgol wawo landano men allah on yo ɓanginani men ko honge woni ngen nagge ko honno nge way qala annabi Musa ɓe maki innahu kanko jomiraɗo yaqulu himo wi'a innaha wongen ɗon baqaratun ko nagge la faridun ay la harimatun bimana na nagge nawyunge wala bikrun bimana wala saghiratun wana nagge tosokere kadi awanun bayna dhalika ko tumbinge hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi nge nawyali ha wanage boboti kadi ko nagge nge tawata ko tumbinge hakkunde ɗum annabi Musa ɓe maki fafa'alu accireni landagol gollon ma tu'maruna ko yamira ɗon kon yehe ɗaɓɓito ngeɗo nagge waɗon ko yamira ɗon kon habbito ɗon ko allahu tabaraka wa ta'ala hollata on kon ɓe hattali ɗum qalu ɓe darti ɓe wi ud'u lana hey Musa noddan min torano men rabbaka joomi maɗa an yubayyin lana yo o ɓanginan men o feññinana men ma lawnuha ko honɗum woni none nagge nge andi joni ɓe landike duuɓi magge o ɓe andi ɓe tawi ɗo yonali ɓe woko ma ɓe anda couleur magge on kadi ko couleur honɗum nge jogiti qala annabi Musa ɓe maki innahu kanko jomiraɗo o yaqulu himo wi'a innaha no ngen ɗon baqaratun ko nagge safra'u soyɗu nge aktharul mufassirin ɓe maki safra'u ko soyɗu nge ko imamul hasan kamɓe maki safra ko sauda ɓe maki faqi'un bimana shadidatu as-sawad kono ko konngol ngol tawata istaghraba min alqawli al-imam ibn kathir ɓe maki konngol ngol ko qawlun gharib qol tata jaɓinaki safra ko nagge soyɗu nge faqi'un bimana shadidatu naynete as-safar yani tiiɗu nge soyɗugol ɗum ɓe wi wo ko nagge nge tata hakke ko nge soyɗi kon no ɓatti ha ka nge ɓawlitata ko tata kon hinge soodi kono oɗo Sa'id ibn Jubair ɓe maki faqi'un woɗum ko firi ko safiyatul lawn ɓe mana none magge on no laaɓi pos couleur magge on jiɓa sa dari a tawi no laaɓi pos no henti nge soyɗi hattirde soyɗugol lawnu ha ɓe maki tawan none magge on tasurru no weltina annazirin ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko ndareɓe ɓe mana hakke couleur magge on ko labakum tawa kala arɗo tawi nge ɗo yata'ajjab kanko neɗɗo on o hawoto ngari magge on e ko tawata kon kange nagge ngen hinge laba hinge yeɗɗi ayi ɗo kadi no ɓe woni landorde noon kono woni sattirde no ɓe woni landorde noon kono woni sattirde ko ɗoɗe si tawi ibne adam kasratu su'ali ko tana elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki innama ahlaka alladina min qablikum ko kasratu
su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim أي بيدو كو ودي بقردة خاسئين كو اختلافهم على أنبيائهم على نبيهم سبلوتو نرغل مابي النباجة مابي بيدو يهوري مابي كادي كو أدي حابي بيودو لورا انديدو تامبري فو وكثرة سؤالهم ودوغل لندغل مابي ngol laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal